Ulampang kayeng dorbar thau an ke jela u Thomas A Sangma ulapan bana balai itu ya u Dr Mukul Sangma kumunongilam bathamai liang persha hayeng dorbar thau an ke jela hakajo kapor unangilam barem kaliang persha ba Rani V Lingdo MLA Kamilim ulayo ya kajing itu Chief Whip jang kaliang persha yakni karai jong ulampang la pentep dak office commissioner and secretary ke assembly secretariat ha ka notification ka bala pha ha ka ni ka sngi pale laban ka daw hangni makani karai kalami hadin shisngi baute unong yalam ka TMC ula let ban kam ya ka shuki nong yalam kaliang persha da ka jingkersha nang wemeli ba marwe ka congress na milliam kani ka de ka sin ka pa arbo Dr Mukul Sangma un shajit kum unong yalam kaliang persha hayeng dorbar thau an ka jala